love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Ipagnak ngay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Mala, umay ka. Tamapanta iti silid ko. Aglamang ka iti dakla ka, binay. Malala, darasa, Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuilat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturog. Tariingang kantaw. No makaluto akon balasang kaw. Alan, ayabam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti silidyaw. Apay apaturugan na kami ngay, nanang. Tapno makaina na kayaw. Day of the asawam ita. Iso apagina na umat Anya ngay, Minda. Babalin ko ka din ti rumwar dito'y silid mau. Andada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, pag nakngaron na rumwar ngay. Ay, day tangarod ti parikaw. Nangatumit nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdan nyo aya. Taing kay kabel, tayo so ti pagnak arumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig atis mo sa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaang no nakaturog da. Taison to ti iruwar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga raw. Ay, nagriga mga minan ay ati kastay. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin nayat. Wan nga rod saan tamaten a minor di edad tapno paritan da? Ha? Yak amaw ka dagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Rabihin nga mapengay ta kayo lang nga sumangpet tatang. Ha? Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da? Napnapanan nyo manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kita gayan ayat kami. Nga ron anak kaw. Natang kan ti ulo yung nga. Na. Inbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? Ay ayatak ni Minda. Ket ay ayatak nakmait. Naging inayat kami nga ron. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa'y lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidem. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan na matikadwa iti panaglakay na. Adda tamat nga kadwa na. Anya pala ang tibirokan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti tapno adda kadkadwa na. Kaan tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta diyak kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Ano dyan danong ti karuba kanya, nanang? Nagpastrek kay kano itilakay diti balay? Ay kwa. Jay delivery boy day chay. Adda ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Nagpupok kay kano iti hold day diti balay? Amulatan na ni Tata Jimo day jay. Anyat araramidin nyo diti balay iti may saldaw. Ay kwa. Nagis-istorya kami laang ba't anak kaw. Pinagmeriendak laang iti popcorn ken mango juice. Kuna mo ta sinanyong day di boyfriend nyo. Apay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw adakas iti panakirelasyon ko kini Jimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldalapusan mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Tadamot pusok nga agayat Apay gaputa bakit akaon. Awanan riknak nga agayat. Ay nagbindot ka. Iso adi nakpakibiangan iti kayat kong aramidan. Damot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midaraar magti anak na iday. Kunamlan asino mang tagtagibasit kanya. Ipagbaga na kita dyak kano kabala na suportaran ti anak na.
Nagadaw nga kakasakit asarita tinanggagak kang kwa na. Pinapabay na nak. Kung linalais na. Ala, huston. Di mo lagi pun tinapalapas, anak ko. Kung yung bagbaga na pa sa dutak. Kanaw. Tawang permanente at trabaho, giday. Linalais na da yata, Tajimaw. Ala, pakawano mo ni Tatam Ajimo, anak ko. Nabayagan dayday. Napalabasan. Mga baruanan tayo kuman, anak ko. Tauray siya. Sinupladaak idi ni aming anak na. Adomot laang timbagbagak idi anegatibo may papankan ko na. Kawain, tadiyo kayat ni Ami idi apara kanyak. Kadi na magkaya ni Tata Jimo apara iti anak na. Ay, sana balay tadan asawam. Nasingpot ni Lina nga asawam, anak ko. Naawat kong tigasat ko idi kanyamay. Linipat kan. Tanilina nga asawak itan ti talaga nga ay ayatag. Ngam itatagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Ay, may palagip kanyak ti panang tagtagi basit na kanyak iday. Iso asinahan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni Nanang. Nakakaasimat. Nakaululimak manan. Kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano jak ungtang ka nagtangkin ti ulo na. So, kira ba bakitan? Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay. Ngumkas laubing nga ungtam. Bakitan na makiboy-boy, friend? Di lagbain. Anya ko matidakas na ngay. Katustumat di ko na. At damot puso na nga agayat. Kababay nga raud. Isula, bakit akas na dito lugar tayaw? Kita madagiti na dumababaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulwalo, tararamidin na. Adumot ti balo ababaka dito lugar tayaw. Ang saan damot amapan makinin na rin kita. Tila nanang tikas jay. Bay-bay am kadilat na. Ay. Intun ko nagrebel din ni Nanang. Aw. Bakit han? Agribribil day? Imposible ay. Sino man ang data katiteksyo ay atatang? Ay, kwa. Ay, ni kumpare. Nan, katakman data silpon nyo. Apa nga sinigawa mo nga ti silpong ka? Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidato nga silpon nyo. Ni, kunak to bayakat nga ni nanamin daman ng katiteksyo? Ay, Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga silpon. Pengay. Anya usara nga anak ka. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti ulo yo. Sinaan nyo pa yung umuna ni nanamin da sa kunto'y subli datoy. Payayakas ta ka anak ko. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabayin anak da dyan nga nanamin da. Dararman nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay, napalabasin day. Andan asawam. Anda mo din asawa ni Nilong anak na. Ay, lipatan tayo kuman tinapalabas anak ka. Ay, agmove on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti bagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agaraman na kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masuronak no malagip ko dayjay. Ala, lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Mangang kamain. Apaya di kay mapamangan. Jak makapangan. Nay, apaya kasla naliday kayo ngay. Hindi problema yaw. Jak makontak ni Tatam Ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tata Jimo manahin? Ay, yagyo man laday ta silpon ay Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka. Ila ko kung dito silpaon. Nilaw, isublim ta cellphone ka. Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Ay, wan, umaya kong Jimo, urayan dak dita. Nukas ka, kinapture damit ti cellphone mo, Jimaw. Ay, binday. Sorry, di ka natiksan, wan. Okay lang. Uray siyak. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Un nga raw.
Anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Kumpurmi di kan Ada makidi kwartak ngay dulduling kao. Iso taramatin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw jimaw. Di ka madanagan, tadamot iduldulin ko kwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatin ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga ron nga agtaray ta. Intod bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Ada dito ni nanang kao, amay. Awan, nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga rodakin ni tatangko. Siguro Hanggang... Nay. Napanandangay. Diya ka mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo, surut-surutan na ni tatangko. Nagpadadala ka ni tatang mo Kalpasan ti panang umumsi na kanya. Iday, arman na magayam ni nanang kao. Diya inamkit di inuy-uyaw na di. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano santan ato'y basita pag naidan ta dito'y ilay minda. Mayat day tuyon, tadwa talaang mat nga agnaun. Di ka madanagan. Tanong bumaknang ta. Gumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapaap, jimaw. Wala. Kiti karigatak tagtrabaho. Tapno da pagbiag ta. Ag tinulong ta, jimaw. Tanapigsata pa imot nga agtrabaho. Ag tinulong ta nga aglako-lako di ta sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan ti linaon tingiwa dagiti maritis dito lugar tayaw. Bakit kinlakay nagtry kong kunada? Ala, pay amon ti ibaga ti tao. Aglabas tumat laday ta. Palubusan nyo ngamin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumit lang ti tao nga agsao-sao. Ha? Diyan nga rog kayat? Itikas na nga aramidom. Kasla na sakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Anya? Samot Si kang rod ay ayat ita ba ka? Apay nga rod sakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwasa na kasta? Diyan lang amin malipatan, ti panang umumsi na kanya. Iday! Ay nalakay, no anyaman dagiti saan mo nagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mo, palabsam latan, maditi agimulmula iti sakit tinakang. Ay. Itad mo latan, ti pagragsakan ni nanang tabakutan. Iso apalubusa mo, no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Umadanin ti panag-abroad ta bakit? Uwan nga ro dyan naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abrodan ta. Ay, huwag nga ron. Ken may sa ti pagnaidan tayo jay. Barang ejay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sapay la ko nga rod. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya? Huwag nga rod. Ay na, pasensya kayo na. Saan kayo nga masikaso? Agda kami matngaminan ito abroad kanila kayo ko. Hey, di nakpakadanagan dito. Tada ni Nana Maminda mga sasikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagayo nga rod kanina namin da. Tadakkel te panagyaman ko. Gapo iti panangas asikaso na kada kayo. Ewan, dengdenggan na ta naka-loudspeaker to cellphone ko anak ka. Ay, Tatang, agpawitak iti kwarta nga aramatan nyo Kawan na.
Inaagan mo kanina na maminda. Tayo sunto ti mangirwar. Sige nga ro, tatang. Agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Oh, anya. Kumusta ni tatang? Ada pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni Nana Minda ang mga asikaso ko na bakit? Ay, dakal gaya mga katulungan ni tatang ni Nana Minda. Isumit. Agmay-may sakamot ngamin nga anak. Awan kabsat mo amang tulong kumaka ni tatang ije Pilipinas. Ay, awan nga rod Kasto gayam tirigat na awan kabsat mo. Awan katulungan mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimaw. Ay. Naarbisa nak ngamin idi kalman. Nagimbagak tumot lang. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangain sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman nak, Jimaw. Nanang, kumusta kay Nay? Ay, agyaman nak tayo may kaanak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngum agimbagak matlaang. Nagpakadak iti trabaho. Takuyugon kaya mapan iti doktaw. Ay, naggapo kami iti Doktor Barok. Kaya nagatang kumutin ti agas ni Nanang Mau. Iso di ka naglangan iti trabaho. Ta sayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, mabitlaan. Anda umaw-awag. Ni maamay. Ay, excuse me, Barok. Hello, anak ko. Hello, tatang. Kumusta nga ni Nana Minda? Ay, agurigor pa ilang aron. Agagasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiinana. Ay, kastaya. Pakaitid yung mga rudet ta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kauna. Ay, Nilo Barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ko. Lukosta? Maawat mo ni Nanang kao. Kas may kadwang asawa ni tatak Mau, amay. Nilo. Katsapay kumaata kasta kamat. Nabayag akayak ko ngay bagadato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasingput ti amam iti ina. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dan. Ha? Agpariso. O sige, kaya't ko data Nilo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nakno di mo kayat. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga sasikaso ni tatang ko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod ka ni nanang mo tagpaimbagan tapno makapagkasar dan. Ay kawan na! Ay, ngamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasan ti kasarta. Wan nga ron, Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw. Akatako na inay kaw. Aging kat mauding haangas kaw. Kasta akmata. Kat nakaragragsaka. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak ko? Aywan, Minda. Nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan, adayang pauit ni amay apag-honeymoon ta. Anya, ag-honeymoon ta pailaan. Siyempre mo't kakaskasar ta nga ron. Dag-honeymoon ta. Nagkasar nga ro dananang kantatang, kat bayat ti panaglabas tel daw, nakitak no kasano ti panagpinatagdadwa. Saan da nagapapa, no agapadaman, pinasubnod laeng. Ngam, mornos damit ladagos ti bagbagida. At dapay lay jabro dami kan tasawa na.
kat dananang kantatang tagnanaod iti balayda. Alakastan, ti pagayam mo, Nilo. Please like, share, and subscribe. Thank you.